sekarang nak setting Suzuki Shift. Pakai menu setting. Okay. Pintu tutup semua. Kena tutup semua. Okay. Kunci masuk. Okay. Ni tekan lock, unlock, lock, unlock, lock, unlock, lock. Okay. Kunci keluar. 1, 2, 3, 4. Start. Okay. Kena tunggu 30 saat macam itu, kita baru tutup. Lepas tutup, ini akan gelar. Okay, kita tunggu sana. Okay, nanti gelar kita boleh tekan ni remote 2 kali. Okay. Okay, kita tutup. Okay, kita tekan barunya 2 kali. 1, 2. Tekan. Tak boleh, kita kasih dekat sikit. Okay, kasih dekat dia. So, okay, kita tekan ni 1, 2. Okay. Ini tadi sudah, ini pun sudah. Tarik kunci, kita try. Kadang ini setting tak masuk, kasih dekat bawah, tekan pun boleh. Okey, sudah dah.